Pozdrav ljudi, evo još jedan vlog u kojem ću s vama podijeliti novogodišnje odluke. Reci mi istinu. Dobro jutro ljudi, evo 9 je sati, malo smo duže spavali. Danas ćemo raditi ručak, čekam paket od About You, moram još nešto sitno otići do dućana. I pa u principu tu su neke, ajmo reći, glavne aktivnosti. Možda se još malo i poslije prošećemo, ali ono, neki tipični dan sa bebom. Evo, kupila sam ove bodiće i iako piše da su od 9 do 12 mjeseci, nama to sada odgovara. I tražila sam neke neutralnije, ali nažalost ih baš nemaju, tako da poslužit će ovi jesenski i ovi jesu malo iza neutralniji sa zvijezdicama. I sad ću vam pokazati paket koji je promijenio datum dostave i kasnio, tako da nisam mogla robu nositi kad sam htjela. Kombinacija broj 1. Ovo je trebala biti novogodišnja kombinacija. Neka onako malo svečanija haljina, ali onako smo i proveli doma, skidajući temperaturu malo. Tako da i da je došla na vrijeme ne bi ju nosila, ali svejedno onako lijepo mogla bi ju nositi za neke malo svečanije prigode ili za misu. A sad slijedi druga kombinacija. Ovo je druga kombinacija. Ovo je isto džemper koji ima opciju donja, tako da mi je to super. Ali evo, ovo će sigurno poslužiti zato što zimsko je doba, vani je onako skoro pa su minusi, tako da moći ću ovo sigurno negdje iznosati. I slijedi treća kombinacija. Ovo je treća haljina, isto je s opcijom za dojenje, ali ne znam, nekako mi je predugačka. Ne govori mi što ovi modeli uvijek na tim slikama su neki ono visoki mršavi, tako da ne mogu ja procijeniti ili sam ja prekratka ili su oni predugački. Ali onako fino je bojano, ne znam, malo su mi rukavi, čini mi se dugački i ne sviđa mi se ova općenita dužina. Tako da ovo vraćam, ali sveukupno je dosta dobra narudžba, samo da su stigli ranije, odnosno kao što su rekli, no šta je tu je, opet će se iskoristiti. Evo, malac spava, ja sam malo s njim isto zaspala, tako da nadam se da se neće probuditi dok ovo ne snimim. Pa ću samo podijeliti ciljeve novogodišnje. Prvo bih rekla da mi je prošlu godinu obilježilo dolazak bebe, tako da su dosta ciljevi ti sa majčinstvom povezani, ne svi, ali ono, ajmo reći, to se nekak promijenilo, pa u skladu sa tim imam neke svoje želje. Prva želja je da želim produbiti odnos sa Bogom. Odnosno, znači ja sam prije, dok sam još bila u trudnoći, čitala Bibliju svaki dan. Ako ste neki gledali na YouTube-u od Father Majka 365 dana kroz godinu. Čitanje Biblije, jednostavno kako se beba rodila, tako ono sve manje vremena imam i to se prorijedilo. I ono, zato što mi je jako teško tih pola sata u tišini gdje se ja mogu koncentrirati, a ne volim nešto raditi sada ja čitam pa njega, da me stalno prekida, nije to.
Tako da bi sad htjela, ok, meni je to normalno, jednostavno nemam više toliko vremena za sebe, ali da znači zna mi se desiti par dana za redom. Ja čitam i onda se desi tjedan, ako ne i više, da ne čitam. Tako da sad želim svejedno nekako uspijevati češće to raditi. Barem jednom, 2 puta tjedno, da mi ne prođe tjedan da uopće nisam taknula Bibliju. To mi je prvi cilj. Drugi cilj mi je taj da želim stjeći onako kontrolu nad slatkišima. Baš onako želim da točno ako odredim neke dane da neću jest da ne jedem, a ne onako da krenem pa da se samo pretrpavam. Treći cilj, dosta zapravo kako sad kad gledam želim malo zdravije živjeti, želim više vježbati. Nekako želim biti fizički aktivnija. Isto u trudnoći jedno vrijeme sam vježbala, da se to sad sve nekako prorijedilo, odnosno nestalo je. Nisu mi dovoljne samo ove šetnice, baš bih htjela barem 30 minuta, neću reći dnevno, ali 2-3 puta na tjedan malo biti fizički aktivnija, nekakav aerobik ili nešto na YouTube-u možda naći, malo jačati leđa, ramena, ali točno vidim da me onako sve boli, pogotovo kad dižem taj teži teret bebu od 9 kila. I zadnji cilj mi je bolje se organizirati, odnosno procijeniti vrijeme za rađenje nekih aktivnosti. Jednostavno mi se desi da si puno stvari zadam u danu i onda ne stignem, onda to odgađam za 3 dana, uvijek je nekakva bitka, strka s vremenom. Jednostavno da sam malo i blaža prema sebi, ako ne stignem da je to ok, a ne da mi je neko živciranje, da tako kažem. Pa to je otprilike to. Sad sam ovo verbalizirala, tako da vidjet ćemo šta će biti od ovih ciljeva. Ali evo, to je nešto. Možda naravno se tu međuvremenu nešto promijeni ili za pola godine neke druge imam ciljeve. Ali evo, ovo je na čemu želim sada raditi na početku godine. Evo ljudi, došli smo do kraja videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u idućem.